Hello guys, welcome back once again. यादे अपने आन के दिखाई दिया से पिक्चर डा अपने आन के दिखाई दिया वीडियो के कोन्याक यूथ खान पूरा जगह पर बस्ती अलग अलग बस्ती पर और टाउन दे थका मानु खान इमरजेंसी मीटिंग एकटा हेल्प करिसे केयू ऑफिस ते इटा महान आहा मानु खान भी नरखिना देखि आसे ऑलरेडी हॉल द पूरा फोटो होई जाय आसे यादे मीटिंग एकटा আজি इमरजेंसी मीटिंग किले लइसे कइले मखान अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन कोई किना आहा लगा कथा इटु ओपरे यूथ फर्स्ट खान प्रेक्टिकल दे कइले तो ताखान बाही कंट्रोल करले जगाते होई जाय एदो गाने यूथ खान अलग अलग जगह पर इमरजेंसी मीटिंग कॉल कइसे केयू ब्रा इना करि किना यादे मीटिंग डांगर मीटिंग एकटा लइसे कालिबो शुरू करि किना volunteers karne alak alak jaga de youth khan rahi participate kore ase nichu bosti de nichu polling station de etu time de kam do kiniga jabo aro etu vote na dibole koage na buji na thaka manu khan ge kinia deal korbo etu opore kiniga action lobo etu kan sob yade kotha koi kena leaders kan ba guideline di bole karne matise etu nisna beshi manu ahi kena yade aji participate kori kena अलग अलग बस्ती बेसी बस्ती आसी कोन्याक ते महान भी जानी आसी एतो बस्ती पर आज आही केना और माउंट टाउन लगा टाउन एरिया दे थाका मानु कम दे सब आही केना इवन बाहर दे मानु बेसी पटा माने जगह ना थाकी केना उठी केना थाका तो महान इटा देखिले पारि आसी एने आगुरी केना बेसी डांगर मीटिंग एकटा और इटु किनिया प्रोसेस करि जावले आसी इटु मीटिंग एकटा हेल्प करिसे दे कइना व्यूअर्स खान ओपरे इटु जनाई दि आसी ताखानला रिजोल्यूशन और ताखानला कथा अलग अलग लीडर्स खान पर केयू प्रेसिडेंट बा शुरू करि किना केएसयू खान बा कथा करिसे केएनएसके खान बा कथा करिसे नॉट ओनली दैट और पब्लिक लीडर्स कोनुबा पब्लिक ला व्यू पड़े ताहाना ओपिनियन की आसे पब्लिक खान इनेका भावना करि आसे कोआ लगा बेसी सीरियस पर ताहाना शेयर करा लगा कथा थाकिसे एटु कारणे व्यूअर्स खान थे कइ दियासे कि एटा इंट्रोडक्शन इनेका दि दियासे मानु आहार नॉन स्टॉप आहार महान देखि आसे और इटु ओपरे पूरा कालीबार शुरू करि किना तो निचु बस्ती दे अलग हो जावले आसी एटा मीटिंग खत्म हो किना पूरा अलग होबो स्पेशली कोन्याक मानु खान यादे सा मानु खान और व्यूअर्स खान अपनी खान इटु मीटिंग दे की डिसीजन डांगर एकटा लइसे महान एक कि लगरे इटु यादे आइबोले ना पारिलेबि महान यादे आहा निसना महान पूरा ताहान की डिस्कस करि आसी इटु जानिबो कारणे इटु लगा हाइलाइट तो आमी आन ओपरे दि आसी दे कोना जनाई दि आसे इतियादो क्राउड खान लगा अपने आन ओपरे इंट्रो पार्टी क्राउड खान किनिया जमा करे आसे किमान मानु याते आसे काउंटलेस मानु थाउजेंड मानु कोन्याक यूथ खान याते जमा करसे और बाबा खान लीडर्स खान अलग अलग ला लीडर्स खान भी याते जमा करा महान दिखिलो पारि आसे ताइ खान हमने आंके दिखाई दि आसे इटु बिसिदे लीडर्स खान बा की कथा करि केना चाइ आसे इटु ओपरे महान वन बाय वन कोनिबोले ट्राई करो दे कोना जनाई दि आसे याते स्टेज ते दिखादो पूरा चेयरपर्सन पर शुरू करि किना चेयरमैन पर शुरू करि किना याते किमान डांगर लीडर्स खान आसे इटु खान आसे और क्राउड खान तो महान इतिया आमनि हानदे कोआनिसना याते दिखिलो पारि आसे इटु सब तो कोन्याक यूथ खान आसे इना गना एकटा हल जमा करि किना আজি डांगर मीटिंग एकटा लइसे और इटु कथा कोनबा ओपरे ओवरटेक करि किना इटु ओपरे कथा कोनबा माने किबा करिसे एट द सेम टाइम गाइडलाइन निसना ENPO ला गाइडलाइन निसना ताहान कथा निसना नाजा मानु खान के स्ट्रॉन्ग एक्शन लोबो कदबि हुनिउला पारिसे गना व्यूअर्स खान ओपरे जनाई दियासे इटा प्रोग्राम शुरू होगे महान विटनेस करि जाओ Number Isiabu President of Konyak Union and the President of Konyak Nibung Sugoko and the most respected Vice President of Konyak Students Union and the UC member of Konyak Union and the 11th Ward Mugu Chairman Lan and the GP Union and the Tunibu program Te Dong Yang Jumbu Konyak Nadan Lan sinh hoạt tuổi mà lên cái đó là tại ở mấy đêm nhau là cái aku kunjung ni lah cái thế rồi mà kau ngan mini second mà tay tao tâm mà atau linh tao tao linh se tao chi nó qua tao ăn chi se atau ngau tu yang tao linh se yang apung tao yang banyak kata baik tu linh ho se yang ni kan ada tu chi sumin mah wang tang atau kau di mana ke tolong nasi lupa nang mo The Partai Tingtok President KU, Brigade P China Uyowang Konyak Vice President KSU, Brigade C Yuma Ponglem Konyak President KNSK, Brigade D Partai Chingmai Konyak. Jafar Mijasi Hibang Yalak Chingme Namande Ebtuna.
gender Wangshampa utama ini bu Chongba Konyak Union Office Bearers KSO President KNSK President Iman Pai Jambu Office Bearers and your Kama UEC members 11 ward Mapu Paipu Konyak Boipalan and your public Boipalan Tani Hangshin Jamona Boilan Momayap ko mang nato nga man China tamnam Tani Tamantaw macam buatawa political party cha atau bali ngaya siku political party meeting yaji ayang boy konya mongsangku konya hangi yasa jutai mongsangku anyo konya midhi ambaganda hangga taiha hangi laksi sebo mongsang yang moilan atau bay painang baisa atau tenang Hibak hima ngau bay bukai hangi ba chingna abstain meng hangi tawa bayang aku ilak yang boy alanda chai ni awang ne atau ngau iruna Konyak akung wang yang ki state julaka hayang boy short mayna state to yo pawok lak yang union territory yo pawok lak yang Anu numane region member autonomous tawo numane region member daukai numanda caya paning siang government of India offer the member FND Frontier Nagaland Territory atau mengokuwa fresh country model country ma awang pa model hayang hatau ma unique arrangement atau ma jam ngopua hangi ngolak sisi kama atau ma executive power, legislative power, financial autonomy ya paling sa government of India offer naman yang ki hayang boy hatawa India pa hasiku hayang boy pangbulan atam ya pa hubu atam hubu kaya tini teman election siya madaw declare naman kay teman daw ya kay sibuda atau ya pawo ko teman election ngo yo bujungna deni teman ya election na ama abstain naman mongsang mong mang hawa ENPU Konyak ya temano taw de mong mang hawa kay sa government of India government of Nagaland mi chan bi da daw hawa siya ibu atau tai siang atau manong jang atau ma sabu FND mea ngoi kalak chalalan jinasa service amai anyu development amai hangi ngoi apa itu hong kemudaman tawlak hatawa teni atau ngop yang tawlak pagi lak gaji yang ngoi tawa agam jenama Jisu kapun itu manyu teman jenasa separate. Ane financial autonomy senging ini teman hangi bala pecunu apa ya tawa government of India teman yo ini ya panen sibu. Tahu dah auheng metakwa atau ya balak setin bu jenasa dia abstain. Tahu jenasa apa mana? Atau ba auhi cingsau auhi ba individual Yoi benefit tahu yang tak yang Konyak ENPU future yetai ba awila yang lakai iman cina yatu show yamai bu si yang tanya abstain yang lakai tahu cina inang jauh se simbuma simona anu atam je simbuma tahu kai hangi cina FNP hangi si anu hangi cina teman mutaba si usi si ibulan cina singlak cina atau enam ni sebuah yaman atau election atau assembly election ni jika wud atau mana awi pada ha si budawa nama ni singya atau assembly ni jibu assembly ni memang kama yo 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 agak atau mana political party yo nama mana
Yuyu party na naman ang yang betul mana tenia Konyak party ENPU party ka tau ka teman dia uda taba hatau ka teman dia tin bu namang kama teman mong meng hingau hasi buda awi pa la yung laksi awi ba hako bo phala ka buda sa awi ilaksi atam cebwa ma atam ma payang di ayang bo atam cebwa menya cebwa puling icin no atam tau chiang o iba si jan atam khong kum buda nyame enough village council level me cham yang anyo VDB level me student level me lama ma meeting cham yang bo mani akam na Konyak pongyen anglan pay meeting ya yang bo boy land enough one way information na payang bo boy lan singkalak sa terang atau ma awiba nganyo nga ba puling icin na jong lak kay anyo aki laka awi iya bo atau yoyo pa po na mga nang pabu buta no kaun na mga oklak siya bo na nung chin na ising man nang pabu buta kaun na mga oklak siya bo na kusin joy de tong yak tau kai boy la na akung na hang hi siang ya bai siang yang bai de awi yo la yo na tau ki bu chu te ta te ka yo se teni a hatau people's movement hatawa Konyak isi kam ANPU public na wa hatawa KU order ji PNPU order ji about people's movement sa Konyak naman public yang mo nang public emergency declare na men yang nang sa tau ka sa hangi ji abo tawa public naman yang mangona sa ENPU president kaise KSU president kaise KNSK president kaise iman yang masaya na sa public emergency sa public yang mangona tau ka yung mamaya atau linggayo sa atau itam na anyo daw ba chama sa anya na daw barpi mabupay bulan mo na teman pay champu kanting lak chana alaw charlan sima lota kibu au kibu imanda ising ba wood thalak acha sa ngai kama imanda set majama anyo imanda yakli yama imanda ay Konyak kaya sa abstensi nang buyaw daw jingmay lan na nama nok ta hinja yido dan ia pala kaya nang ja tak ngayaw sa iman dan dia hayang ko iman ki bude yang yang tau ma tribal move na pai anu tau ki ngaya mau sa atau namanda ia tamnang teni kuwa awi nulong palong dinye chi yang boy people's movement na jaw sa atau ia tamnang sa atama sinne tampu chali anu mande ngam pu jamana control room ma kong kumpu nyoy me ay pamona sa tomeo control room ma ENPU head office ma don syang ma chawona dau pai me anu to ma ke sulana lin na yang atama julana lin na yang atama control room chawona ENPU level ma bua atau tomoila atau ma bua neo tau ma bua neo may matas tau mapua anyo jing level में one level में khong kambuda atau ngau cha tun sang mapua atau da paila anu atau control room mapua anu jing de unit de what de sa anu akafa ngona tau kai hatau mapu ngau man cha buda habni 19 ya lepujama kondukol mengai kena hatau ji jing maya but apa isi nang yo si uta ne metalik control lo mapungau man che buta talik hatau ki propaganda ma ngal kala anu ye pha buta lepujama longgai maya president ba jing maya apa isi nang yo hango ye pha buta hatau chai lakai tau ki buta tau control lo mapu haki inang ki si pemani buta
atau ilak kaca seneng talik atau kelip kama anu tau ma yo onga mo pedok ayong ngalak yang tau kan tinglak cingna control lo makwa jamba control lo makwa ngau mancai wanda tau ki bu perberkan da talik kayo sa atau nomanda atau china tamnam tau ma ni subo ba ma tau ngau empower papwa students level में students का पावना KNS के level में KNS के पावना Konyak level KU level में council लंडे पावना ईमान ने नमनो कलम यूयू चिंशाव में अनु यूयू वार्ड में वार्ड president लंडे पावना वार्ड office bearers लंडे पावना हाथों लंडे यूयू polling में नमनो लम ngai buka lande tangai gayo tenia hak pang yang bai mangai guna mai kama nangai EFU Konyak hangki di kong kemun nang phala ka jau to kai tangai gayo se jingmai bang mami ya ayang atau lana i tam yang audio wood phane yang ai la hatawa authority hong kambua ane ne students landa anu ke ke iman kaya tau ilak tina nam nolak tina sa yengonang atawa teman town chai chi yang boy jing khong kumba anyo area unit KU unit khong kumba atau ngau pa ngonang tau kai moi la na tau linga tai galak sa atau tainang tau bai ma lem sebu ba ma auhi nyulum balong awi kata hatau de la yong la kai hatau la yong bulan jena iman jena yemai bu na mela dan ini hamna tini bu teman atau abstain memwa history India mea history na mela teman INPU mea history na mela anyo Konyak mea atau history na mela bunga na mela kata phai ma pu phayu bayala ne FND chungna se hatau wangpeng hatau ni atamana abstain mem wood ya baba aki hatau mala yung balan hatau chingsau yesi kama hatau kata auhi pa lai hatau ma tawa wood phala kai si yong lakai anu tuman tum jinga phala kai si yong lakai hatau lan chingsawa tuman history ne tau onglak phayu phaya me jong galak phai naw lan ya pungam ne hatau lan chinga ki wan de tau me yobu mi Konyak ka abstain me nga si wan de tau me yobu ching hatau kata haki ya se hatau woi ba haki wan de Konyak phai yobu hatau kata se men mo la ka ja pungam tau kai hatau ki bu janang lak chingna sa kan ting ya history record malak anyo tini teman nam no bala ne sin ingin tau ma jamai bang bucin jamai bang bu anu hangi ngau bo tau me record ngona ameng mo record ngona amayo record ngona tau kai anya na tini bu hatawa jo ong bu importance tuman chingna bu ngau na melak hatau abstain na meng tau ja tau kai moilan kandinga sao mancai bu manchu balang ngona sao hatau macam balang atam ya ai hai boja uta hai kha phalak tanga boja si bulan sao ating dilak balano do ngono hayang boy sa hamye phalak kai sa nang cha hai pha bua halan thousand lak Konyak lak ayo pha boja nang cha pha buna hangi na mang tau te do bungang na pai chamem nang hunang ha to moye nang ha to ki bu hatau lan ching tau an ke mi phe yum bu ching na meng ya nang buaya tauan de mi pay yung bucin kata nang buah hakilah anu tau macam saya anu hui hewan bu kawang yang kata sisama kata lan halang sembu Konyak panggilwa ya si hui buah hangino yang memang orang atau ki buaya salak cina moi lan kan tinggayo sa atau iya tamnam bali sebu mama ane ne Konyak salalan atau ma bu
educated unemployed youth anyo sa school de taikam taigo atoran ngono bai no man chingna se sa taman tau mo balan toman ya no man chingna se sangyak boja along chingni ji tau ka youth de power khana haki bukai se action jiling lakte haki yama ayang ko yong maya nam no ngang mai igai yu pai to igai toman the power pa boja se yanga khushi da mi de sat tabanga mi de yanga hatau pai hangki dina ya yama tau kai hatau ku jiling lakjena anye ne konyak chalalan konyak yunlan teni youth front chena atau lana yong kan timbok da bobai haki alingayo sa atau idamna akamna 19 hangi bawang ngai ngai moi lan mongsang monang moi lan kawang diop kama yo oklak khangu yanam to kai chingmai wang ma me chingmai me le lak chena sa moi lan kawang de yo ba tan ge yo sa hatau ngau ye tam nang di. Thank you. Teman FND Chia, ane fronten Nagaland Chia teman punya presiden bawang ngau soalku yang buat tahu teman youth, teman students community, teman tangshimla, sekolah teman rules, hanggang olak siapa jangan apa, suggestion ane sharing dia hadau nahu taina, teman awalnya 2007 aku mana fronten Nagaland state yagai se UCU central government hadawa 2023 ma teman bhai government separate state ye phau lak ya ane union territory ye phau lak ya say wanda teman da fronten Nagaland territory se hadaw ya se iman offer ni meng boja ien view konya ka yu wachi FNDia hengbo iman yin de FND ya se home minister bayang teman da hadaw ki commitment ha ang daw yang ni hadaw commitment tang ba teman general election teman state general election hadaw boycott ha sengo wanda hadaw ba imana assurance kabu dangma within 75 days hadaw mong hadaw agreement FND agreement sign la kaja se hadaw bi commitment kabu dangma tumana hadaw general election yale tamu hadaw heyang boy imana commitment kabu bi ye kabu jne denia janmuhuma resolution pass la 23 February 2024 में जन्म हुआ मैं Konyak civil society hai tribal bodies la ENU tata line chimya na hadaw na boycott na yemma abstain na ha se yang hadaw resolution tang ba tami tingi tamana hadaw tang ba yang mo na hadaw ba Konyak tang simla tamai yudla sekolah tan moilana cooperation phag ma mai lak se hadaw ye taina hadaw FNDia kata charging le noksa charging le colony charging le ana area charging le yu achi since 1963 tamara Nagaland state taw yang khaila lowest employment rate ka Konyak taman ona ENU taman ona developmental activities में तुम्हारी deprived में वो तुमान बोला नहीं ना तुमान Konyak तुम्हारा राजा ले मिया तो भी लेना हमने तुम्हारे education ना यों सोने ताऊ जिन्ने साजी तुम्हारा government में चिया बोई department ला में चिया बोई हमी वाला में चिया बोई तुम्हारा तो कहीं मोना हतो जिन्ने तुमान चिला ना जिन्ने तुमान future में लग जिन्ने Konyak ENU temanu dimanu puima kiye development yang memang utai lang yo Konyak temanu iman kiye dimanu puima me hospital facilities allow transportation facilities business hub hadaw kiye development yang temanu daw kiye mo utai lang yo hadaw kiye mo
mana atau FND itu support yang nangai na. Ane, sama bukan office beres lana, cash office beres lana saya, ane INP office beres lana saya, orang pisau gizi ada wa. Youth, public muilan kongkibu, cooperation, united, unity baik kemai yang bawa orang pisau mana. Sa, Konyak union INP lama directives mana teman public land teman tam. Hadawa, liau teman hadaw directives ane. Kan dilak nawanu, yang WhatsApp, Facebook mana. Tumana hadaw the cooperation pagai se hadaw the film mena. Ane, awi julong palong kaya, la yong la, jaga ni tangma, aku mayan tangma, la yong kuma, jaga ni pui bua, hadaw asa la kaya, hadaw june mulan kandeng lak june, hadaw yelak ba di damnang. Ane, jadi hadaw ba jemu ulan de tawa, saji sinti aja kau bua. Saya tumana, di election saya abstain lok kaya, future strategy ni nak cina tumana taisen ber. Di election abstain lok kaya kami lok, hadau tumana strategy lok nang kaya, hadau cina mulam singa cina hadau lok kaya damna. Tumana, hibak hibak banyak student kaya, anak kayu kaya, tumana. Population wise teman job reservation ni cia pun, allow development funding ni cia pun, scheme ni cia pun. Population tambah banyak teman ya kan saya teman ada dia mau allow jalan dia. Ayah boy, jadi bu teman 25 reservation dia, teman 4% itu orang, ada le 3 lakhs plus population tambah hanggu mulia. Population ay muna. Ano? Sa kung iba nga recognize nila mo jalan na 15-20,000 ay muna. Hayang mo same share ya kay si. Hama 25% reservation tang dia. Hadaw tamhan ko na tamana au hanggang wala. Haboy sa tamana FND daw ko ma. Tumano job taman hadaw job pa. Taman population tang dia kay sa taman file ya. Hangsin na job opportunity tahu lah, hangsin na allow department lah, allow facilities lah, teman FND tahu kemana, hadau lah teman tamu payah, teman hadau tay tahu lah, bongbong, hadau cina, yelak ber, hadau FND, cina kami berpisau lin, CSU kaya, ane EMU kaya, hadau tu mula na cooperation hayang Mui kelak hibar leo, cai jada cooperation payah me tui linglak cina se, ilak ber, atau appeal na, mengna. Thank you. Anya ini jut na noman kanting ya. Tahu ni teman 19 April me teman polling di orang, tahu ni teman tudian pangsin hanggal linglak. Tahu ni jut na awang nak awang ter, job yang ayayong ha, teman kongkim. Civil society, istinaga, kata. Job yang ayayong kemana, orang teman phải ôm lạc jayong. Kalau yang teman thấy cũng kia, mấy hi phải dùng kemana, dùng lạc. Teman apa yang macam na? Oleh angka hay tawet, ini siang Tahu kia teman angwa yang nang jak yang dùng lạc jay. Mungkin dia ada sabtu hari guna. Nagaland government ada sabtu hari guna. Tahu kan teman kawang singgu phải job yang ayayong ha sa tahu bahwa anyulan men mencai tempat. Tahu kan mana? Nang matu wisdom. I stand here. Ada ada program kemudian ada nyegangan nanga public perspective mah. No, because tawa sawan de tawa at present tawa public pa. So imana ada nanga public perspective mah, ane youth perspective mah, tangsim nan perspective mah, ngau cai io cia. Seada agak tahu pun dia. Tahu awang na yo mah nyung. I was scared. Hakibu occasion mah ngau laka tawa yo ang buka tahu taya tahu yo nyung punya.
But again, I thought, tao hatau yong opportunity ya tao taibu, and on behalf of all the people, akibu Catalan, no, teman orang, akibu layman, saya English layman, akibu layman perspektif hangisi, tumana taibu hangisi, hatau ngawa cai yokak, hatau opportunity tau bertau, yong momayanga, I'm so proud to be standing here in front of you. Public emergency hangisi saya gamat tau tai ok atau yo. I'm sorry tau slow ngaulat tau tai macing haya now, but I'll try to make it as short as possible. Tumana why FNT? Tuman hatau public emergency hangisi, and what is our role? Tuman public lan tuman layman lan tuman hangiling ok laksi. Saya mau tau ni ok puja atau mana? Hatau public emergency there. The demand for statehood initially sama usaha FNT dan Painan hatawa yong subuh, because as human beings teman kadang nu katalana yui jingna samai buba lamok laka teman right, nobody gave it to us. Kawang apabu nature apabu teman jingna mailak jingna lingkua hango babu anang. It is our natural right to work for our own upliftment. First point of view, saat mana the disparity sa advanced Nagaland na ayang tuman Eastern Nagaland na disparity tuman may yanangu iman nungu ngau dai damano we will take days. Okay man tawato, I will not go into those details. Aku tahu iluba short may iluba kong jimbu singnang. The MHA knows. CM himself told in the media, and itu man kong ibu singnang, and advanced nagas lang kong ibu singnang, ENPO backward, imano inang, kong ibu singgu, hatau jingna tumana, hama, tumano, sama ibu ya panda, painang, si ibu bau anang kayu, it's very right. Next, hatau. To reach to that goal, atau semai bu ya, apa pilot tinggal saya led by the ENPO, tomana kami President KU Bayu here. We have met several representations. We have met, we have had rounds of talks, bilateral, trilateral. It is boiling down to frontier Nagaland territory. Let us also remember, hadau kan the Bayolak tinggal. Tani pu hadau kan dapat orang Cina saya kata mana contribution kamu saja. Today, if we backtrack, temana hadau teman demand bu backtrack nemeng kemana? Hadau life hayang lead bu kata lan tu mana low bu nemeng lagaja. The people who have already given life, bagaimana we should be very careful. Anak tahu lain yo, one day and in the university tahu ngau cha tahu singok buah kamu aja. Nang saha ngau one day, nang nyui man nang rumah, nang saha ngau one day, tui mai lingua right. It is very difficult, right? Tomana mi one day tomana RCC building board pan no, and mi yang one day tomana tui meng lingua. Me yang iwan de, nang saang iwan de, if you have the heart for Eastern people, yang subuh. Simbalan ngaw aja nang saang iwan de, your commitment, your true sense of belongingness, nang saang iwan de tayo do. Hatau that is the gist of our demand. Hatau. Ya palak ibu, we are not talking about the PDA or the Congress. Ya palak ibu, ya palak. We are not demanding anything from government of Nagaland. Teman-teman resentment, how has it been? Tahu kan? Atau kita ngau tahu kan? Atau BJP Alliance Day apa Congress apa? Atau please vote palak pa, keep it aside. Listen, teman backward dan mengkucing na, we cannot blame the Angkamis, we cannot blame the Aus. No, let us not blame anybody. Ada collective failure saja. It is a collective failure. Domano omyanga, our legislators so omyanga, iman legislators so omyanga. As a state, Nagaland, it is a collective failure. Hangne ma,
if you have if you have accident itu puji kena giri jabon TV no, you will treat Nagaland as a state did not treat the backwardness of our region, but still we will not blame anyone. Tumana ya, numan jingna tuman backward na mengguja sa it is a collective failure of Nagas in general. It is a failure of humanity. And therefore, the ilaka there Nagaland ilaka. Tumana demand mengguja numano support mengpa. I want all the advanced tribes Nagas to listen to our cries. We are crying here. We want you to support us. MP election 2024. So that the meeting will agree the man of me now not taking the risks is also a risk. Risks here or risks charges enough. Hong Kong risks and Nanga. Although FND Chamber, Konyak Union, KSU, KNSK, Hong Kong civil societies younger. Ngaulang ang balang ko boy younger. Iman yaktim younger. Ngaulang mengaulang. Then agumna youth force, youth kaya, would not extend the melak. Say yung hat say agumna yang orang. Konyak youth emergency meeting outcome in Motown, Nagaland. MB election 19 April 2024 at Denda Melak, Jammu. 17 April 2024 ni Konyak youth meeting waktu agak timnam. Number 1 Konyak Tangsim lan Jinla lan Jingna Yonglat se Konyak youth emergency meeting dated 17 April 2024 ni Jimbuma Konyak youth Yonglat se so. Hatau de coordinate the Melak Jingna KU control room the Konyak youth emergency meeting kaya ninga tamna atau modalities hangi lingla kaya dawa Konyak union control room kaya lingla si pada orang. Number 2 Konyak wan mongmabu jingyu jingha hai downward lili mabu tangsim lam automatically by application Konyak youth members nana demand the Juhewan by header Konyak jingna yonghak se anytime negla tawan the tangsim lam the mata ngolak jingna meeting kaya moya. Number 5 Konyak legislators hay political leaders lam under government employees non-ENPO lam duty by ulana form fill up ne menga wood yahan lam jingna youth emergency meeting kaya appeal na menga. Number 5 Konyak youth kaya 2024 MP election ia lak jingna wong lang initiative ya wong lang. Tani puju haiwan hibak me Konyak jilalan jingna Konyak katok mabu tangsim youth lan the wan kon mong responsible ya lak jingna ninga tamnam. Number 6 Konyak wan kon mong mabu polling station dili me Ohi nyuruh balom na cia wood kep jano hoi hanbu da panglak jingna nyoi ma initiative ya kaisya ninga tamnam. Number 4 wood hanbu ni 19 April 2024 jingna strategies lili linga KU control room kaya ngaulan yalak atau engross ma tadi teman participant kong ke mesin mel atau engross mel sih tahu atau di mana ayo hoi ayo chalo boy chalo bye.
mới lần rồi. Hôm nào nào hôm nào. Nah, amni buat agak di paro. Thank you.